faka u50 mina ngangithi ake kule viki ngabasowa ngayodlala la team 1 angela lapha stacking Santos bekhumbula Santos best game yami neprofessional it was against Santos ngayifix bajima uyetshela umphe man of the match cool fun ngizama amampela ha kanti sizazoshuba ne kanti sizobathatha bafake bakushiye futhi emanzini bakhumbula ngalapha elimhlophe uthi la baba ngizoku la baba ngizoku elimhlophe lena ngashaya umgoli bathi uthi la baba ngizoku Kalau kau jadi kumpul sponsor pum, tapi le saya kumpul lena. Yang fix lo baba ngizoku sama Cox bigla tela yang fix Shaul gol